Ćao svima, ovdje Srpski Shinigami i dobrodošli na moj kanal. U ovoj epizodi ćemo otprilike pričati šta su to anime serije i nekoliko anime serije koje bi ja preporučio da gledate. Sad se pitate, šta su to anime serije? Pa, jako glupo pitanje, pošto verovatno znate, ali ipak ću vam odgovoriti na ono pitanje koje i niste postavili. Anime serije su nastale u Japanu, verovatno bi to isto trebalo da znate, malo zvučim retardirano, ne znam. Anime serije su nastale u Japanu, neke godine, ne znam, ovo nije istorijska lekcija pa da vam kažem koje godine tačno, ali otprilike 60. i 70. godine tad je otprilike nastala prva anime serija. Anime serije su crtači. Ček, šta si rekao? Da su anime serije crtači? Me ti jebeš, druže. Ali, brate mili, to već jeste animacija. To jesu crtači. To nisu crtači! Moj Goku nije crtač! To, brate, nije crtač u redu, ne to se... Možeš u pičku materiju. Jako se izvinjam za cringe deo, ali nema veze. Svakako, vidio sam da dosta ljudi pričaju da su anime serije crtači. Sada to nije istinito. Može se reći da jesu crtači, ali su jako slobodnija verzija crtača. Može se zovu crtači zato što to ipak jeste animacija. Svakako, ne možete da uporedite anime serije sa crtačima zato što u anime serijama možete bilo šta da vidite. Možete vidjeti krv i svakakve boleštije, verujte mi, gledao sam boleštije i svakako. Ali naravno gledao sam malo dobro, zato ostanite da bi čuli još. Naprimjer, nikada niste vidjeli u crtaču da, naprimjer, Mickey Mouse ševi Mini u toku jedne epizode. Ne vjerujem da bi to i htjeli da vidite, ali to u nekim anime serijama možete da vidite seksi scena, krvi, kako god već god hoćete. Slobodnija verzija crtača. Svakako u Japanu i zovu serijama. Sada, anime serije su nastale iz mange. Manga je kao časopis, strip. Naprimjer Dylan Dog ili Alan Ford, samo što je drugačije mnogo. Mange se čitaju dosta drugačije nego stripovi, zato što trebate čitati u obrnutom smeru. Inače, anime serije nastaju iz mange. Ako hoćete ikada nisu dovršili anime seriju, a želite da je dogledate do kraja, slobodno okrenite mangu, imate jednu aplikaciju koju možete gledati preko telefona, tableta, te mange, za besplatno za džub skinete APK verziju, slobodno. Znači, otprilike šta se desi u mangi, to će da se desi u animeu. Možda će drugačije da izgleda, možda će neke scene da budu drugačije, ali otprilike isto. Sada, da li preferujete anime serije ili mange, to je vaša stvar. Ja malo više preferiram anime serije zato što gotivim soundtrack koji prave, gotivim, na primjer u mangi nemate muziku. Jako nisam znao. Svakako bez više kenjanja da krenem dalje. Spomenem ja neko otprilike anime serije koje su otprilike nastale pre 2010. godine. Treba da znate za Dragon Ball, Fairy Tail, Naruto, Bleach, One Piece. Sad tu su i druge anime serije koje malkice nisu vezane za te. Ove malo pre su bile jako popularne shounen anime. Mislim da su i ovo shounen anime, nisam siguran trenutno. Imate Code Geass, FMA i Death Note, koje bi isto trebalo da znate. Ili ako niste, slobodno pogledajte, imate na Kiss Animeu sve. Za dž. Po meni, najbolje anime serije su nastale od 2014. godine pa nadalje. Jednostavno, u 2014. godini je bila neka eksplozija dobrih anime serija. Jednostavno, ima ih toliko da i dan danas gledam neke anime serije iz 2014. godine. Otprilike ove anime serije možete vidjeti iz 2014. godine koje su jako dobre, a jako ih preporučujem. 2017. godina je poprilično kurac za mene. Ima tu dobri stvari, evo koje vidite sad, na primjer gore. Ali nije to kao što su inače pravili. Jednu retardiranu stvar koju su dodali u najnovije anime serije, otprilike 2013. godine je počela ta epidemija
To Amerikanci zovu fan service. To vam je kada, na primjer, dečaku izbije nos, krv iz nos, zato što je video jednu lepu ribicu, ili mu ona pokazala pancu, ili Kačice, opaj, dinja, grudi, lubenice. Ti pravi. Mislim, fanservice je okej ponekad, ali ponekad je i nepotreban ili previše iskorišćen. Jedino ako volite hentai, onda je uvijek super. Iskreno, ove anime serije bi jako preporučio da gledate. Naravno, u epizodi nisam ni hteo ništa spoilam ni da pričamo o bilo kojoj anime seriji, samo da ih spomenem. Izvolite, gledajte. Znači, avantura vas očekuje. Svakako, ovo je otprilike kraj klipa. I hvala vam što ste gledali. Izvinjavam se ako je ovo možda kratak, retardiran, cringe, pošto ja jesam otprilike cringe. Ali otprilike gledam uvijek da mi epizode budu kvalitetne, bla 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 bla, kenjanje koje ne želite da slušate. Svakako, pravit ću klipove kad ja budem mogao i kada vidim da mogu da napravim nešto kvalitetno. Ovaj klip možda i nije tog kalibra, ali svakako gledat ću da idem što više na gore. Znam da mi je kanal još uvijek mali i veoma rado ću da čekam da porastem. Da čekam godinama i godinama, a boli me dupe, iskreno, pošto imam i dalje stalni kanal koji i dalje pravim klipove tu i poprilično sam mali kanal, počeo sam jako malo, ali sam ipak dostigao neku cifru. Znači, ja obožavam da editujem moje klipove i svakako možete me uvijek očekivati da ću da izbacim nešto. Bez daljeg kenjanja, to je otprilike to, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu. Sayonara!